Uyu ni mutamburuko wa iria ria kihiri thiini wa kaunti ya Kilifi na kwirorera mai ma kurarehe kigucirio kinene maitho-ini na ningi mai ma makarehe uhehu wa riera mwena uyu. No mugaru na mbica ino theru ya riera riri huguru-ini cia Robisa ni ngurani amu cuba cia mibira na giko kia muthemba ungi ciaraganite guku na icera ritu ko turakora gikundi kimwe gia ciana cikieheria giko giki na kuringana na Alice Wanjiru uria ni barothi wa maria maturigicire kuma gikundi-ini kimwe kia Green Hummingbird kuri na ugwati ungetheire nyamu iria cikaraga iria-ini riri agikorwo huguru-ini ciario citigutherio. We have to clean up the ocean because you might find people and factories, they throw garbage or toxic waste into the ocean, which affects the marine animals and also causes death and sicknesses. Kwanza ni kupatia watu hamaso kuhusu bahari, umuhimu wa kutunza bahari na vile vile watu kuelewa umuhimu wa bahari. The services the ocean gives us, the goods the ocean also gives us. Kuringana na riboti ya ruhonge rwa urumwe wa mabũrũri UN, mithemba itanyihire 800 cia nyamu iria cikaraga mai-ini ni cihutagio ni giko kiria gikagio iria-ini na gicunjĩ kia 40 harĩ 100 gia giko giki ni minyore na cuba cia mibira na nyamu ici kaingĩ icokaga igakua. Plastiki ikifika baharini inachukua muda kabla iweze kuyayuka ama iweze kudecay na ipotee. Na kadri ile plastiki inavyozidi kuyayuka, samaki wakija wakiweza kuchukua zile the microparticles ambazo wakiweza kuzikula ama kuzimeza, zikienda kule zinakuwa zinakuwa kama ugonjwa ndani ya samaki. The plastic waste that chokes marine life and the loss of precious ecosystems demand our immediate attention and action. Ingekuwa vizuri kama pia tutakuja na mikakati ya kudhibiti ile taka through banning some types of plastic ambao mtu labda hawezi kuja nao kwa bahari. Uthuthuria wonanĩtie atĩ imwe cia indo iria cithondekaga mĩnyore kana mĩbira cioyaga magana maingĩ ma mĩaka cingĩgabutha na ingĩ nacio cibuthaga na ihenya ũguo cigatukana na irio cia nyamũ cia mai-inĩ na rĩmwe rĩa mendekithia marĩa maheanĩtwo ma kũgeria kũnyihia gĩko hũgũrũ-inĩ cia iria nĩ angĩkorwo no kũgĩe na mawatho na mĩtaratara ya kũgirĩrĩria mĩthemba mĩna ya cuba cia mĩnyore gũthio nacio iria-inĩ. Mvuvi ukija ukivua ukiuzia mwananchi kule akija kikula, kumbuka ni ugonjwa moto kwa Kiingereza, hautakuja ghafla kwa siku ya leo ama kesho, lakini kadri unavyozidi kukua una develop some diseases ambazo from the chemical ambazo zinatoka na plastiki. Kitu ya pili pia plastiki katika fuo inachafua bahari. Wale wanyama ambao wanaishi chini ya maji wanaweza kuathirika na wakiathirika pia inaathiri binadamu. Kuna magonjwa ambayo inakuja ambayo pia ina affect ile afya ya kiakili kwa general kwa watu. Let us remember that the fate of our ocean is in our hands. Let us pledge to be stewards of the sea, guardians of its treasures and champions of its protection. Hamwe na uguo thirikari nene uritio ithingate kuiga kiheri kigena kiria kiguteithĩrĩria harĩ gukinyanĩria utheru iria-inĩ na gutigira uyu ni umwe wa maria mekuheo uritu munene mubango-inĩ wa thirikari wa kung'ethanĩra na mogarũrũku ma rĩera. Tunapochunga mazingira yetu haswa hapa kwenye bahari Hindi, tunaona kwamba yanaathiri mimea ama miti za mangrove, na ukiangalia huku upande wa coast watu wengi wanategemea sana hii mimea. Bado kidogo kuna gap, kuna uhitaji wa serikali kuwekeza zaidi ama mataifa pia ya nje kuwekeza zaidi ili tuweze kudhibiti hii taka. Kudhibiti taka hii mwanzo hii ya bahari ni swala ambalo linahitaji rasilimali nyingi kidogo. Together we can make a difference. So let us roll up our sleeves and get to work. Let us clean up our beaches, reduce our plastic consumption and support initiatives that promote ocean conservation. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Gĩtaũ wa Njũgũna.